Oh, naona sanzuri tayari. Ariko sha yataba promotionnaire bensiste birenze. Nuko sinumva ko nari kuva ngaho. Nari kwigumira mu nzu. Uyu wigira ubwoba ntituraba turi kumwe se. Ibi bihe biragoye. Uri kumva ibiko biraba ngaho hiye. Oya humura rwose humura turi kumwe ntituraba turi mu modoka se. Ata twishyuza station noma. Reka tugende sibyo. Ibyo by'imyigaragambyo humura ntacyo ntacyo. Amakuru ari karate. Humura ndakugarura rwose. Karibu mamangu. Unapendeza. Ni unakubazana ngaho. Wabibawe? Bite. Wenda kubwira ngo abanyarugo bariko bararondera abanyarusangi wowe ukatubazana mu rugo iwanje. Hasoni. Ariko ntacyo je barantwara nagwana. Afare. Kasa. Nta umuntu uteye mana ibisane biki uba ukomerekeje umuntu ndabigira ndetse uba ukomerekeje umuntu boko yewe tatumana we nuko kugize urabona kuntu ugize shoferi urabona kuntu umenya umutwe mananje mumbabarire no kuri madamu bini bicyukoze koko urabona ibintu ko urumva jewe kuva mu gatondo hagumye hazunguruka ama message avuga ngo abantu abanyarusangi bariko baranyuruzwa n'amataxi abanyabugoba bapakiramwo bakaca baburirwa irengero je rero nabonye taxi nkabonye twagwa n'umunyabugo ubwo buca buranyije Ni bongo ile mama ni bongo hivi kweli mimi nikufani madamu birumvikana ko ufite ubwoba kandi koko ibiri kuba ariko ntabwo bishobora gutuma ufata abanyabugo bose ngo bashyire mu gatebo kamwe nkaho bari kugira uruhare mu gukomeza guhotera abanyarusangi. Mumbabarire. Shoferi reka tukujyane kwa muganga.